Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Mentah kamut babon mahakam tam kani ke MBC election ni. Ani kia dakir bisni yang ke parti BPP ni. Nganong IP kipat ba pan mentah kila sedang masuk. Kila sedang masuk tu. Kumba kipan air ngiu. Aka MP election am mentah kipan air ngiu lu sai senpal ak MDC election am. Tang kata takamut ka jikran jong i MP jong imo Dr. Kisenkon hapo parlimen. Lada ketika ke bapan perkhat ikibriu panaba namar ba baro si kata ki kenbet ba ki kasih hi kibriu jungi ki bit pisah ki bobit spa ki bobit phau mo Henry ke bapan long ya kejat riu jungi ban rangiu kalong bangin yo ya UMP ubalong ubriu ba jai ba jemnut ba ubastat ba syampang ti nak takada ba kapan perkhat ya nga ba bali ba kajat penriu jungi mentan ni kala dia ka kemkhat ke ba ngiyo pat yo MP sisyakat uta unong yalam ba ngi dajit das ngohon hiru bante kat apo parlimen ni Ukraine kemut parkhot ka parlimen kesngapja nadu Amit Shah nadu utu Patel Rahul Gandhi Modi ai kapan perkhat yaki namar balai babun sin hi ki perkhat bej ba ka jela Meghalaya kade ke jela ke ba sadin ki ba sadin tam namar ba ki perkhat bej ba baro ngelong kumju Henry mentah ba ki pajba hi kelas ngutu ki jit ya MP ubakran ya kya kasion ya ki jing jong jela hi bro ko wei kantam ya ki bordar mo kijaka ki ba kaput nganong ipi ki jingi jingklu jinge kitu ki briu ki jungi ki basa ki than bordar mo kaput Assam ne Bangladesh nganong ipi haba ikran halor jong kani ka phang kapenlong ya kinong yelam na rithor baro mo ik parti he hakari India makin sengap jar namar kakta ya kemensim nak takada ba habang ikran borobor babaro si katang yang padui yau kita ki MP nak kini jelajungi ki banut pankran kumbakran ki Dr. Kisenkon Henry ubriu bakia kamansim na kamata yalang kajong kujat benriu unut pankran palai ukuran po parlimen na kini kata masngo kuman yaro ya kibriu jongi mo namarika jing jit jongi ya Dr. Kisenkon kalong ban pen rangiu kajat benriu jongi tianak takada ngonong ipi dapet tang hai ni jela ibarin adu nongkong li ke baki ben ni unpoi sya tau MP pra ukut tang habernihan ukut tang kana para Henry mentah kemut ka ka ba Dr. Kisenkon ile na kamta ka denriu hadu katno penum mesin tunga ngasgo kumandam kedat jung i ngasgo kumandam kedat jung bardan namar belai baki lala banle ke ba penhun mesin yang ni kipat ba di celah. Tianak ni kata kanong IP mentah kamut babon mahakam tam kani ke MBC election ni. Ani kia dakir bisni yang ke parti BPP ni. Kanong IP kipat ba pan mentah kila sedang masuk. Kila sedang masuk tu. Kumba kipan air ngiu. Aka MP election am mentah kipan air ngiu lu sai senpal ak MDC election am. Tang kata takamut. Kira bamsap kinong lek kam sniu ki bakwa pan secerun bor ki bakwa pan penbit tak pisah ya ki pajba basida pan balului jong di jalan kinnom la syu namar balai ngang ong ipi babaro si kata ni kisngau singanya lai ti bor la jong kisngau singanya lai tai jing start brio la jong handai kim don ke jing itiplam na kani kata ngon ong ipi lada ki pajba jela jong sisya kinle sai senpat kumbak kipan rangiu ha ka MP election ni tangkat tate ngan ong IP tangkat tate kini ki bas ngau krau kini ki bas ngau klan bor kini ki bas ngau le raha bor mo le mon tangkat talakut hang tahi kin sa UI baka sencar paj bahi kandei naki
kamde na ka bor jungki kamde na ka party jungki handai ka dei nangi upai da